Dukung terus channel Yan Scribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Nuju di Pasir Jati ya, nuju di Bumi Kang Deni ya tuh. Penggemar Abah tuh pada Jumatan aja nih. Biasanya di prom ya. Pawawan tuh. Di warna. Menurut saya balik warna. Di prom di chat. Ngobrol. Pasti ya. Itu buruk aja kan. Ya, ternyata tapi kan Maya masihnya kita di prom Ini kan lepaskan dulu kan ceritanya. Tumpang sari kita sakalirkeun Pak. Manawi teh di Pasir Jati teh aya penggemar ya, aya juragan eta. Assalamualaikum. Juragan ya, Juragan Deni ya, penggemar wayang golek. Alhamdulillah ya Abah nuju di Pasir Jati. Assalamualaikum.